Ngiyababingelela bezulu eliphezulu, ngiyababingelela bengonyama, nina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha. Nina bakaXebe ngimbone ukwehla kwey'kaMancengeza kodwa kwey'kaPhungashe wanyamalala. Nina bakaZulu lizayo khwezana abantwana ngabadala bodwa bayibalekela, uTunjwa yedwa limkhandanisile. Nina bakaGawu bazawuluma bazawuliphimisa bakhumbule amagawu abebisi. Nina benkomo yakhala emthonjaneni izwe zonke zayizwa ukulila. Nibingelelwa ngumntungwa kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube nina beqhawe. Cha thina emantungweni sisaphila, ngethemba nani nisaphila kuzo zonke iy'ndawo lapho nikhona. Nalo-ke inyazangoma-ke elibomvu kusebenza-ke ixolo njengoba nibona-ke esithombeni-ke liyaphalaza-ke ixolo-ke lenyazangoma-ke elibomvu niphalazela-ke ukuvimba-ke nokuphindisela-ke iy'bango nina beqhawe. Umuthi-ke onegwebu-ke eliningi-ke lona-ke umuthi-ke othandwa kakhulu-ke izangoma unegwebu-ke eliningi-ke lapho-ke uphehlwa nina beqhawe uphalazela-ke ukuvimba-ke nokuphindisela-ke iy'bango nina beqhawe nina bembube kuthiwa-ke inyazangoma-ke elibomvu. Uye ungene-ke nasemthini-ke eyinsizi-ke ekhothwayo nina beqhawe. Uye-ke lo muthi-ke lona-ke ugcotshwe bese-ke uthelwa-ke kancane-ke inyongo-ke yenkunzi noma-ke eyenkabi. Bese-ke uyanekwa uma-ke sewomile-ke bese-ke uyaganzingwa-ke ngodengezi-ke bese-ke usebenza-ke ukuqinisa-ke umzimba nokuxosha-ke iy'thunzi-ke ezimbi nina beqhawe. Ekuphalazeni-ke kuqhathwa kakhulu-ke nemithi-ke ebomvu ovuma kubangoma-ke obomvu ongwavuma ontolwane kanye-ke neminye. Umuthi-ke olwa kakhulu-ke lona ungena-ke njengemithi-ke elwayo-ke endukwini-ke yokuphalaza. Ake ngime-ke lapho nina beqhawe baphile-ke abentudumo yakithi eMgungundlovu.